ni turni le somni le li apple kha ni kya ni sero pa le apol te pak le lan san pe di te na azom zomina sero pa le apol te penel chin kali diocese song chin game Bishop Felix le apol te tang bang nong da mo hiam china ong no set masaung anu bo no a koi chi awa yong pa ni khana a Reverend Father John Pau Pi in sero pa pe singnam te nap sang na le loban tai nang ni dinga ni na a khoya group te tung pan muang na la sang na hi ding hi thum na a sero pa pa toy na lai pi sim na li na a ngei na lam le la pol te tung pan sero pa muang na la tung sang na le nga na a top thungen na le sero pa le to pa te thu pa piang na chi bangina I hun te hun gel na hi bangina om hi Reverend Father John Pau Pi na sero pa singlam te nap sang na le loban tai na nei di he kung mua ku hi chi la to muang na lang sak sak ding ina khoya group te za tang na lian pi to asam hi paniคนแก้วนาตกิจุยนะเสียดอป้าปะตอยนาลายปีซิมนาอบาสาซิมดีเตะสามีปานี่ Kali Diocese Tulpi pa Bishop Felix Dian Ken Chang pa toy na lai pi Assumption of Our Lady Church Dedim Nimit April kya tunile somni lali no sen na mi bang pol na tang bang khan na dim tui wang kwa pan na von toy ten van sun noya loi banga thang zo kwam jang kwa mi tulpi mel mu pak bang to yung e lam bang pakin si bang nui in ban za ziat suan len in kong mua ku hi jang lei tul nuam pan na kwam teng thang bang nong ve tang ni sat le no me kai noya vul ni chia nem ni chia sian mang khawang na ngai mani zua o pa toy na thei bang se na siam bang na sin na gwala ya khan gwal na dem la na lo tang bang na khan noa a
sian sin thu tang bang na san pa na sian mang anga pal bang na pom manin va bang pil kwal tung tuang hi cha gwal tum na tuan noa a na sin lai sian in de in ami zatam lai a bang hong tel ta e giang lấy dâu quan tham lô van xin nói ya namin loi bang thang ta tung chiang ao sinel kai bi hi cha van nói ya thang ka zwa pa o na quan teng kam thang bang nong ve dei teng li bang chin na diang hi chi in pak bang hong to yung e enin pasiano hilaya ke ka om hi na dei na asem ding in kong pai hi na chỉ dung zuin na sep na bol na te sian mang sin thugil an bang nong mop hum bang nong huai na te lungin ngil la unge na tu no te zong nang ma sul si zo na chik tui luan na muna hong zot pi o chunget sang na kipan na le tom na nei lo ko te kong pia gu avang lian tung sian mang o kaswa pa u nun nop dam tu hong luan in la zinin gi bang ane lo nang gol bang hongum sako nam chin la ya lung de chi bang na tel tong dam nem kaswa ngayu hongen ve o anun mi bang alun the na kam kwa bang honga sako ahom sin thu ajiam sin thu tul ma he no anak ni kai tu bangin hong luang luang sako muan dangom lo pham na kul sin wal bang nang zo sian mang vun toy to Jesu Christu min lian bel suangin hong thum hong nge nu ko te kong pia gu to pa ba sian o amen Mungana lina to kizuina ngay na lam le la pol te tung pan sia ro pa muang na la tung sang na hi ding hi Huang na liane sian von toy tang lai lengo pa tanggal do mel mu pa bang to yungi sin lai kai tui bang sian na di dam tui phil tang bang the a khawang lum bang sungoi Sisete siate na tonu suang buk mai na ma monong la suk diu hi ei mi pi kha cha de na seropa le abor te khot ben na tonu wak je je ni e bek pi na tonu suang buk lam na suk ni na top kum ya na de e bek pi na tonu suang buk lam na suk ni Tuhan
Quang Tia Hela Hong Chung Kia Thọ Hong Ta Amen. Hong Kia Batung Kia Kia Tungena Kia Kia Kapa Sian Sang Batung Pada Sunan Sikem Kain Pada Sian Tupa cinta tak ina inga kim chena di na agwa majadi na ina sep dingin ba ilo ba te kem pe izo chena di ki hom na hun te biak piang na hun te bai te kem pe wa ipa kim chena di ina zong ki za sak pa pa lai hang kang nong te kang nong agwa majadi pada ina kang nong kang ba te isu bili andi na hi siap bi siap tau peng tung ta ni tulang pol pi te na Diamond Jubilee pi muang na dia ong tia gu bong sial ye hi pen Diamond Jubilee poi pi muang na dia sakolam te hong piak sial hi Cuma asipol pite Jubilee poi bol na sial tal pi hipen bu Joseph Hang Khan lian ten Jubilee poi aringa lena da una dia anggo hui lung dam ma mai Tuni tuni nani Khang na wi si te Jubilee muang na ili isi so many tegi muang na sial qua pen pa vùng dân ang tây bọc ye Sa
Alliance Somali, Anel Somali Tumpan Somali Kuchang. Jesuin amat yana, kayong inite in katu zuiding kapain amau te in, amau te yana kapain amau te tok kaong khom dingui. Kayong ilo mi in katu te zuido ding nazar tu in kaya hinawa ahi zomin kehong sorpa tu ahi no te tokong sungin itu te ke tokonggen tu zogi ahi zomin kamin to pagin hong sor ding palai khasyang toin na kempe no te hil ringa no te kianga tokonggen kempe Hong Kong iksak ini in doa di sundang nalai siang doa ini Bantuna akilat itu rupiah rupiah ile naik susu lepas ile pun boleh langsung dapat itu biar nak apa pun ini mana doa na rongam di Bungsani. Tulah kapen Bungsani nanti jom hak satek kongkala. Dibang pengeluh dan aktifan doa supaya kita di si opsian ni. Doa tak juli boy di bawah mana Christmasan pernah Sakramentu biarlah ibadah zon kilo mama dan kilo mama tersahi. Mayang tidak izin presente untuk segera. Kristus adalah sakramentu biarlah ibadah angin. Isu dari boy di cinta lek kilo telah abor hedi ini tidak berkena omni. Kui nama una peba anungi, kui ina zat hangin kui panung paya, kui apa di cina hini, khasian tu doa suapte peuma tua bang ahihi, zongen maleo diana, kasih art paya di bagian egaliana, ongen kol zomi, kalau tu ni ini dengan kita note poharilah Kristus jona asal nawangna khasian untuk aswak de ahli tadi ini. Kerana asal hin de asal ini de pom kini di Kristian karena khasian tuli maka ina dalam nate to inung tetapi ikal suan tapriya ngai solusiane Kristus santuna sakramentu bersama pasien usina de hoi tak dengan asin kini dengan kongla beke Kristus santuna sakramentu kuci khasian bertapian na ina khasian rupa akicin tegena kongnya ba api cing Kristen de Ong swaksa sakramentu zamani Cina Isenopol na Roma dan Anel Sabana Asia dan lain Onggeni. Dari Cina de khasnya bertabiat na akib Cina ila. Tuisona sakramentu hana ina jumpa be Hong tasa Hong hangsa ahiman ahihi. Asal usul hak na ina abuan mai tuli hong swak sagin idun tak na to pada suadi isi dogin acikat memberite hong swak saklagi karena abijin Kristian hong swak sak ijanina ikhasuma upna labina ina ina tiakiban Tuhan kimte hong hak sakina hak saknai tuak jiangin
na tu to ituang sena tebe hang san tagila iset zona dingina chana ongpia I sidong opseni kare na te tulina Christmas Santo na sacramentu ina tuison na sacramentu mabangina kadebe kisan kiti jete na kimong dia I Tuhan Tuhan Yesus Kristus imile ama a iti na limla na ahi amang thelo asat thelo khasian ko jete na ichi na to ete ong kijate hinzo ahi mani ete adi na ama a takpi na ilong simsuna khasian to Ombezohi China Isiano Powena Korendu Chudrite Kiana Sian Laya Nage Kale Fina Tenturina Tua Khasian Join Eke Suna Bang Tupahe Pina Le Tehong Kiaya Chi Tong Khat Kikum Sikimi Karatia Lian Nane Son Lian Iban Son Chumna Suna Khasya do happy na chupa ichite na pakya ki na rondam na le kile na ko ha na le ni happy na rom simhoi na le rom duai na ni gim na chupa kale chi tak na gam tat hoi na ike siam na le siang thô na le hi chỉ là mình sẽ làm bao nhiêu na cả tí truy te kia na hạt cho na về cái gì và để tu đi là India dengan zong inun ta na làm gì để nun ta na duy là na izzat dengan te hi chỉ là bao nhiêu tại vì na Kristus so nung na tu le na te chỉ iban zot tadi ông ta học sắc ý chỉ với cái là họ này, izo các bạn em mang na tu hôn tệ, izo làm về lấy tu là cái gì đó, anh nói với chúng ta là dù escam hay tu sa selfie dengan uksma, i mun khada ete adingina siampi ukhat kinga ini tua kana da mai tu omna open khona sbir khona da alanta khona tuzui ini sate mangka mangum dera naki herozo mama Kate hibang ilan Christian suana dijing suana Krisbahan chotna khasian chotanun tana te anal zo ahi e kham kama dingina in kuanin anu in ata anu ngapua in khatka in abai khatto in kihom le chipen ingeina khoi khat hi có bên mang tam tiết lòng lần sa cũng lại cái mang tam là mang khăn nấu nào bắn khổ tầm và bên đây trong những tên đi cũng sa phong bọc lên thì khó mà alanta khó mà nasir khó mà ý cái hộp liai lên trên này nè mang tam mang đồng tia đi nè đồng đó là thu ở huệ về Orpini na ahoy pe, kasi ang tanong na ahoy pe na omu sa, kape te sipan na ni, tulad ng Zong, Malaysia, Singapore, Chitpong na ibigay tam nila na, Malaysia pa na Kuala Lumpur, Bishop John na pangina. Tha ông ngọc in mà
orang nak cuat tam bukti itu, nuntan aham sana hari na ane tuan nazumin pai di hari na, atau tun na buat Kristen teaching nuntan na to nuntan emelina, orang nak cuat tam bukti itu lagi si ongkong sakit. Kerana ini nate hi tuina izal nuntan na hasil suna. Khasian thoda set na be hui ta da gente ki mu the lo ki long the lo om ke da na ki long da the lo to ma pe khasian to isan ki siang in leitun mit mo na lamdan na te om ke siap da se le ki khan ta na ki lamdan na kher na pian thap na om sa ki Ming te mo lo ilong simptom semua cupian te ahong cegi ke pasien maya bian tapi isami abijin Kristian Iswa ke jangin iu na te kem jingpen cham lo na midang te tuna gam tapi gam pa te to emalun ta nama mak to te ji iban nim pe turin athag na kheni divai popi china sa sia ni kamre thui na te asian tui onglam ta na le ongma ka na to isui na i Kristen ta na hongpi ching sem ling hongpi ching sem ling le pasian gam le tuna izo gama inun ta na ibang kusuna atun satlote iswa na ati sabba hekina de isabya bena suna yang mau jadi dalam isabya bena de untuk ini kalau amau ten Krisma hantun na sampai ini ingin saya mau hilang amau ten or Krisma mau sunare saya bukti sang zel na te toizongin anukta sen kamar ngain anukta ina to izongin pasien tusit na te law tokin akihir na te ule pasien nasit na te thasel loin akihir na ham izongin Krisma hantun na asang dihin kigin khonrohi tohi amau te pasien pa to kinimin por bisma zong tungin na te an jamin ayat tuwai mi te hima amung tuin Krisma hantun na sangwa uhimanin pasian tu ahim asya teo nule pa te di sanale panbina to mau te aging hinsain mauhi chi karehi tuna sia pilih paina Krisma hantun na sang dite nule pate le tusuite tuna Krisma hantun na tutu mungil tinggi tujuh nate kemudian orang nalian pito Pentecost poinnya Jerusalem kopian pian pite eterai zanong pian rin si home nungzi pite tuna kasian to ongkum sukma pangin Tunin Christmas han tuna sambi isangam tetong kasian to ongkum inghi Pentecost point ni hui pinunggi pe tulina isakaidina nungzi pite tuna tung me le to ke bang me gong so imu kaidini ai so dunia ongkum kasian to in isangam te tuna tulina ongkum tak pilih Tapi pada tempat yang mampu tuna apiak lesson ai. Pentecost point ini nungri te tuna na onset mangin. Dunia mampu tuna zona api mangin na onset ini. Tua kasian tu ini sanggam te tuna pasien tena tapadi. Ahi ngau bangsa daging tupinya cite saktinga. Kristen tujuh ahi ngau hang in. Alumluk na uzong kham sak sem degi khasian drama debe Kristu itu tam te on sok sakina mi hem be na pasian hokin na tu ahi lungam na tu tam ko thina degun
Hong ini amau den Krisma karena anak nabu a nondap na to dei phatagena thu ingin sampai kisah ejel Krisma karena Islam na hasen thu sana hokini tuin zong ama ini tesna tua tuha hong teki nuahi ci zong hoksiani pemenin amma ite suna hongpai tri adingin ilung simpong hakte ki na kiler na rekisi ki na te to on side to ini Tonina joy makpai nya na te songin joy sepne nya na te songin hirum na te kicham tingina mipite ting moni katanu katapate o sata doi mampa na pai kia ya amana sebna hempel na pai kia ya amalo ama hong kia na hempel na pai kia ya walale biang sada abe pino kicing pawasya na ho ya atapa khabir Yesus Kristus ite to pain nunga maria sumpan suaken singlam te to na khaila ki buhi laisa suma akigel ma bagil ni thum ni miste la panoin ki ka tuin pawasya dalama buhi chi tu na ya Pentecost point ni nang repeated to ma hong bumin Christmas sa tunana sa na utono te to ma hong kipia muntan na hong pia pa le to pa hi pasya na hong ya gathering sa hong por min sa hong te ki porna molekul ma sa na miste ki na le muntan tu na hi hu te na hong ya igile te hong na hi por di hong na le pir na sa hi na kijiamin to pa Yesus Kristus nga ite lungdang dakin ikipaki Amen Tonina lungdang tong na ati jingin tuisot na san na to lungdang na chat nga pasian ta te hong swaki mi te tunga wang lian ma pasian ka siang to pya a to ka siang to in he mi na tu pa atom tom ten ya in Christmas sa siang to nu na to pasian ta pa Yesus Kristus mel akwang na jingun siang pilihan pa tungen ding hi kote to pa Yesus Kristus ipa walena hembe do kindi pa pasiano tisok na asan na udahin tanun na tupate mo na palinhon hiyain amaw te tanun tanat na biyahi amaw te amuking nilamalang tingin na kasyang to amaw te tumahong solin aman amaw te pirna biyahela idna to na bayhong natin manglang takin thi satahe nadina zagalingun amay thana pedahela zaina dua pujian dozo tadimun hamsan na petahe minante ulnang sim petahe natan na tapate ahina haun nolak na tang petahe jin tote to pa Yesus Kristus wagin kongenu
Mary kasi ucapkan sang kapal saudara. John kasi ucapkan sang kapal saudara.
Databade su tuman dagin mirang te patpom na dingin na semin nongin na bemilang te king katang kutung ringnong tayo chigin aman nang to ato tungin nung tayo nauki. Syaludra sangte tupa anahi tupa omen suanu udin nagapke nagapke tumpletin kakana padini
Opa o te tu makasih no ina tuha hong buak subilang bantung hong lum hatok akibakin sako natan natapate namakin nasuma dun simek hatok umhat sa kalong so sa tayo chilin o te tu pa Yesu Kristo bin suamin hong tuhi. Amen. Pada saat ini kita mulai berpaham ya maksud Nabi. Anina Krismas dalam biasa Zoham Lubi Ba Bishop Felix Malunam Bangahi Ibang Pagi Sampai dia akibat mengaksanakan tuke Tamat sanggup tuke itu bisa dele Sudah makan jat masuk Nabi Krismas dan asal tidak ingin pasien tu hongil sak Brede Gabriel akibat Sunday school siapa te siada ay zongina ibang nakita ibang technology biya ibang zem sa kahi siste tele lam sak waya wait keyboard tunte ibang ina kipanina keyboard pin no tuwa nam kongkawi. Dominus vobiscum. Aman pasya maluntana mite sama atau dong huil at sinagyan do pawasyanin pasyan na naset na dewa tuhaw piyay hong sinungken tontun pasien inna jette na lento inna ahom kete lete siapang te hongi santa amen Tuhan Kristus doa lento te hong hen hong hen hok na te bantu bawa kita bin om suapenta Nung ang meron tayo na no, hindi ko na dewa na. Tilakpat natin siya siya ko.